Media. Oh, mama. Why? Oh my God. Oh my goodness. Nokwatagana ne maama nenga maama amanji amukodume wange mpulira ennaku ku mutima nze atajja mu bidyalo n'endya y'ekijjulo nange mpulira ebbanja lya maama wakiri maama aleme kuwumula nga taliddeeko mu maka gange nga musanyufu olw'omukaaga nali naakamuyita ajja akyali wange nateeka omukyalo omulala ate ebyasoose maama yali ndwadde. Ono abadde tayagala mukaddewo kwekengera nti ono bweiza akalina obusungu bwe esaati eyo gyebaaniika okwo n'empale gyenabairemu otubadde era saawa 8 ng'otwanala kutenuka nga tunaabye naabona omubiri guliirimba okanaka soke lemiga have a shower ati mwana yafuluma eida mu idiyo omwana engeri gye tumutabulira amata nti ndoozanga nti alijja atabulira mwana mata ezi bwe nva mu kirabiro kiri ini nesimula ndimukwesimula ndibisa eno tawulo eno nga ndi fure kati mpulire bwakisa okumbita kunda nti o maama nfiire nakigema mukukigema kigemye ekwano nikukisambiwa ate yemwe nabaire nifosi nga eri kuyisa wansi alina target point. There was no solution. Wasigala kukanderenda tusera n'abasawo they had to remove it completely. Yasooka yalumuka ate bw'amaze bano okundeeta mu eddwaliro yairayo munumba yagama mu nsawo yatonamu esente edibaire damwambako mu kutambula n'omwana yalekaawo emyezi eno naye nsaba abanamawulire mukozese obukugu bwamu bwonna banoonyereza omukyalo oyo bamuyita Namuganza Susan yazaalibwa bulofa oba bamugamye awaali wona bamukaya ku matako gano gatyamira gano kuba ada kutyama abe nga ali bwona obulumi nga butono aye wano bakaya nga irala balikaya kubati babatali nilino balikaya kubati batewali alambale kyanda kiti akwa nga ali bonerera twabona ku ebuwenge omukyala yena abantu bagema omusaada oti nengeri neno bamusalako obusolo bamusuula mu kiina kyebakubamu amabaali uyo tuviira awo kati tweyongere twabona ebukungu abasaada bona bamusalako obusolo oti nono munaifu gwe basazeeko omusomesa wena birumba balanga abakazi b'endaato baaki abasaada balange twekubira omulanga musobole okwetegereza abakazi Tina kutegera bwe tubaire mu kidi kutegera mu bulungi ne mu bubi tiyandi tuusaawo kumutuusa ku ayo nono irabe idibye ndani ayi mukazi munaife tuli mu wayi yena ajana lo tumiziza eyempeta jono ina n'amaka ag'omusaada tekirungi omukazi okuyitira omusaada amaka ibona bagaja aleko omusaada yafuna abakazi abandi abanakuuma abaana ayogera mpola aye amazima gali takansolingi kabona emulimba kabona di mulimba aba n'obusungu niwo mwinono takolaki tategeera omunona ku kinaira mu kino omunona ku kinaira mu kino aira inuma omuntu omweru nze mbe kuba musaada tyali egombye mukazi mweru ikubendulu kati balokuulya bedese ndokuulya endongo okusiga saaga mwenda oli kitegera nga n'omukazi amaze okwekolera kikye yeegololeire atutya bwere nga iko abakazi kale bakole kyegenda bamunoonyereze yena nga beekumite bakola bifo tukoye omukazi munaifu yakoze bubi ekyo tukikoleka niwobanga wamusala kuniziza otambula wavaawo waja buje aye ensooba ngebaire esiga kuleeta buzibu mukyalo oyo butenda muzaire azaala mulenzi omulenzi yasalaga afune ku mukazi maama we ganajanga nafunirawo okwemirembe okwo kyeyamulanzi okubutuusa ku mbeere gye yamutuusizaako aye ng'obulungi bwe malidaadi gwalina yena omusaada oyo namutairemu mukyalo muno olyagaanawo omusaada nakuta ku isomero nakuwa neiduuka
n'okola kibiino ayenga entabwe esinze okuleetawo embeera omukyala tayendera irala famire ya musaada eide mu maka ge so nga ate omusaada yaniriza famire yesaidi ere omusaada kibeere ng'embeera eyo ng'ebakoodania okuva einuma eyo nga nesinga oluma omulenzi era omulenzi ng'akuba omughala nti amunanda afuna zeena we neekuumira ni famire yange so ife okusuubiriza ng'ab'okulya kwa famire tulina okuyikiriza nti ndowooza ekyo nekiviire kuki omukazi okufuna obusungu obuswiseewo kibiino nti ekyo kyatuuseewo kibiino obukambwe okubitirira mu bantu oba tukubiriza abantu obukambwe obutabatwalira mu ngalo abantu babeeko n'emikwano gyebyo basobola otuukirira obaga amagezi era ebintu bisoboka obita mu kusaba n'okansolingibwa obuteesigaliza nsonga edireeta ebintu eby'obukambwe oti n'ebyo